Sini na tamatapuan ako Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir. Iya ro nabita wajar nariku masalawa kilori nabita na sama memang perintah. Puang Allah ta'ala pak dega aga na jama dalam hal ibadah kecuali salawat lori nabita. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Puang Allah ta'ala si bawa malaikatna masalawa lori nabita. Puang Allah ta'ala lagi salawaki nabita. Tidak ada ayat di dalam Al-Quran mengatakan bahwa Allah melaksanakan sholat. Dia itu gak ayat di lalanda orang yang rampi maka ada puang Allah ta'ala mah puasa. Tapi salawat bawa puang Allah ta'ala jami si bawa malaikat. Unru istimewana nabita boleh di puang Allah ta'ala. Tapi mega ini ya kita biasa nabita dia ini jampangi. Angka acara ya kibua tomak barasanji sana Pak Mega toje itu larang barasanji maka tuh gak tahu Pak larang barasanji maka kok dia nanti barasanji dia tuh na baca mage nasa dia dipahak kada betuangan na kita sapa yang kayak betuangan na tadi tay apa namo kasih India kamu tuh kubulan tapi dia napahangi betuangan na 20 sabunan lagi kasih India na lapo kubulana dia napahang rubatungan na aga nasang hindi isa ka pa ako makariboli si suraj ako ni mastidori kari sharmay dia itu tapahang apa namanya dia itu isa uko ni jadi kadang ini terlalu cepat menyalahkan to masih jalan ada pasal tapi dia ni pahakan aga katana tujuan na barasanji isang isajarana na bita pikir caranya ya curi na rekodin bisa sajarana tapi mega tahu pak mak barasanji nekia mak pak dua mopi salah memang nih dia na berbanding lurus ya perbuatan na si bawa aga mancaji na amalkan apa mega tahu noli ni mangi na turungi pusa mak barasanji Latu bola na pa iya mangi makukapa makuramiti penghargaan na telok agama aja madari kaya takajan na kasimite man kung kay mamalala lo mabaca do apa iya mata makukwa dun rupa ni ya ko din nakisibu ko sipoy atau tau boso di kagay mamalolo runto ya mana mi matoy di sakarakin romana ngilo maloloy oh malolo palya alhamdulillah angka na to apa iya ko imam mato ni palala lo mabaca doa dia na latu doa na to penghargaan tayo di loko agama yung mabila tumapaboti tumalay ito si di juta si tangay waya artis na makelo pada tau malasay magi wakada sulara lala na paji sulara saliwang iya to na ron acuri bijagta na iya ko pa iya ko manonton ni dalam kehidupan nyata ni tatonyo ko televisi ni tatonyo ko internet masolami matiwi jata biasa palo Jakarta masuk di Trans TV dan juga di RCTI waktu tanami maka damaje natanay cancel iro acara makalilangi iro pakilongi makalilangi pakaian nama tanay rubah aga nasa ngukur direktur na dalam promosi rokok jarum super cical lalu ya tuh Pak Komelo imaculi Liga Inggris satu kali lewat itu 500 juta nah kepai lalu satu kali main 2 miliar iwaja nanya dirubah cical lalu Niga Namelo mengadakan acara islami membayar sekian dalam perhitungan detik dia gak ada Pak nah Niga danai bimakero itu bukan orang Islam sangaja mematomi melo hancurkan negara ta tita tahu ni agari anak-anak tamakoko marak jini patuju namanya gani tau mato ikalo ko anak may gani jajian ngang iwija-wija nasa ngalena tapi jajian ngang idatu ya ko anak na makada ciawa turu tomaton angka pa tomato malah dapat payor ko pasantrengi ya ubinero anak di mematoji kage pa kamaja di pabaja pendidikan gratis na gratis kami mani pimpinan bakap paken na itanggung Andrena isuruh bami masih sekolah tapi agen terjadi desi gaga babanna jadi akong kagaga yang lagi cinampa na solai patanya tole na mali memang serba salah ki uko ni munro he betul naga iya komelo isa
agamata, melo isalamatkan negarata, melo isalamatkan wijabijata. Degaga kunci na kecuali pendidikan agama. Na yatona pendidikan agama makokwa ya koki sekolah umum pak 2 jam nih. Dia kan naibo sinalolo. Ya nonton sinetron kwele latu tati eserata deni. Seakan-akan ya orang ini wa di maguri anak pesantren ini. Ya koki sekolah umum deh, konrotona anak tamega, ya koles bahasa Inggris, rajin makamaja. Tapi aku pangaji karena aku masih dia 5 sebulan 50 menunggak. Degaga. Tapi kalau mau baraka agamata. Dalam ide cenang ke peringatan-peringatan aku he. Aja nani yang gak makara amalan bidah ya he. Lah sabak ya sange bidah. Ia minade nawa dinareko dalam kaitannya masalah inti pokok ajaran syar'i. Ya ko cabang pokok ajaran syar'i tidak masalah. Ya sange inti pokok ajaran pada pakaiannya. Ada inti pokok ajaran pakaiannya menutup aurat. Yang kedua adalah hiasan. Ya kongka pakaian tutup di aurat si bawah sebagai hiasan itu sudah Islami. Tergantung maga modelnya pakaian tak. Ya kok kita upalia masalah lepis napa mak baju koko itu sudah Islami karena sudah menutup aurat. Ya kok arah jubah napa mata dulu Islami juga karena sudah menutup aurat. Ya kok Japan nak kimono tahu itu juga sudah menutup aurat, itu Islami. Dina kada dasarna apake kepada arae makadami menutup aurat dan hiasan. Ini kuncinya 2 ini. Tapi masalah di kok kampota mak jilbab mak kunrai tetapi dia tutup aurat mak hukumi. Tapi alhamdulillah dia tu nak tahu pada hukumi mero kampung ateng kahe. Ya kong kau pada padanam itu. Apa ni ga malah dak mali mako papa iya nadita jaji maja ampe na tawe koro kampung ini kia dia na mali dia na pangarui maka dia na guru takali si dendrek aca mali ko na kia aja mu mali betul na ikuti perkembangan zaman tapi aja na melo nagilas oleh zaman ya ini ya kong kana pake artis malejing artis dia na pake pelapis ya tonaro na pake makun reta kumaye letu pasai dia na sulang salibon. La haula wala quwata illa billah. Piko je lau husu sampajange par. Ya pipabulla imatai na setas si. Lakaina sama lemato. Angka baine na mapake koro de nam parangi. Ya kong ka makunrei maleji lau pasae tanya ale na jolo icala lakaina jolo. Makoti apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Yana tu ampai ya kodena sampaja makun rai la ene icalla tapi ya kodena sampaja la kai deni rigaga makun rai apa mega tu lakai pak mega dilakai mangalut aga ni gorang iba ustaz kakak magai nasawe maku man itu batiku mamparangi okoti boleh wamparang okoti botingo okoti kasoro okoti dapurangi ina caje makali ngabaca na podama karabah to atu bapak nak katinggal atopa. Ya ko pure ta dakwai baine ta pa pure ta cara mai baine ta naca mangkali ngabaca solusi terbaik ganti sapar ni basere ya ko de tu le sapar ni basere makotia tu totota magai baine na nabi noho asira iratu na 50 tahun mada wa nabi noho de nu le pasal lang yana na citi baine na de tu le pasal lang watan mati sangi keluarga nabi ya. Jadi hati-hati ya kau puramu ita pangajari natako salah dena melo mainga tanyane di nonroi salah yan namona rekodena kata pangajari mana saya di akan nalala kemudian makun raya angka tupak doang aku nareko angka lakai ya regang kalakai cek sipak na bainena napura ni pak tapodan na cia mangkalinga baca dongin angka anak tak ciamang kali ngebaca dongin age bacangi bacakan salawat 3 kali kujumai ya nendre pakatoba mimbara makatoba pada khutbah pertama ala kiwesi kaca okobulata tabacangi salawat katelu napah tabaca suratul fatihah ya konada iya kana abudu wa iya kana stain tatutu imatat lahirangi tabuka imata batita tita ilakaita tapahadir ila kaita tangin lolori pangalatala aga sipak na lakit tacaca
napa ilawi na rubay po nga ta'ala napa tapalatto tatutoy salawa si basyahada napa tawarungan niya tuwe tapinungan ilakay ang kaanak ta tiyalaw masikola iya matutadongan tapinungan kong karewa apa may kami matutulakay bu de panasara nalay manugagana latu sidra latu sengka mapaceke tangaban ninang karewa na lupay maceke may gato pura namo masampajangisa tapas salay bola no makanda tangaban ninang karewa mamma manitinro na bayinen na parewa makato-kato di ukarang aji naman napake mabukatang liwat chay na lang tumelo manre lakay makwe pa adong ilalo sini na taman-tapan na po Allah subhanahu wa ta'ala yang hadir kemudian iyaro nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam onro istimewa na nabita sinin na nabi ang kamana salawakna lori nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salawakna nabi Adam aga nabaca nabi Adam lori nabita nasabari na ipakita matanna nasaba makadatu tau pandrita tapat tasawue iya tu Nabi Muhammad nabi pamula miri hakiki pacapura ngiri lahiran nuru Muhammad jolo ipancaji imunri mani alimal lahiran na nabita yana tu ampai watuna ipancaji Nabi Adam na isuro masalawa lori nabita makade Nabi Adam napodangi malaikat Jibril angka gajepi ipancaji sebelumku atas perintah Allah lai podangi malaikat Jibril maka dapita say nakka ipanina malaikat Jibril na lalo cahaya na sabak namo malaikat Jibril itu nulai mite cahaya na nabita nakka ipanina na tungko kangi cahaya na lalo cahaya na nabita kuyawana panina malaikat Jibril naitai Nabi Adam na lamma ulunna manuru riwayat labu gang kallung napa na tongka menre na sabak denulai mite cahaya na nabita makutanay malaikat Jibril maka dami samugay ro cahaya Nabi Adam aga nasa Nabi Adam maka dia ro cahaya ro hukko pulukko ro pancaji maka dia malaikat Jibril hadza nurul Muhammad iya naruyasan nurul Muhammad napai masalawak Nabi Adam talamma uluna Nabi Adam labu gang kallung na tongkay menre buta matanna na bacay marhaban bika ya habibi Qurrata aini ya Rasulullah ya rona baca nih pakita matanna makanya Nabi Adam pernah ketemu dengan Rasulullah angkan-angkan namu danila dan Nabi Adam lai surut pasitumpu dua kan ukindo limanna nai tai rupanna Nabi tari pallawangan na dua kan ukindo limanna dalam riwayat sampaikan oleh Rasulullah niki baca pak dongan Nabi Adam riwayat itu punna asakku dilalan na pangi ya kumakare pak bange asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapasi tumpui dua kan upindo limata tabacai pak dongan Nabi Adam timau yo kuingat tanak patabaca salawat tasusung yo kumatatta katallu ya kumak baraka ide na buta matatta na lisu lori pamasina po ngalata ya ko kiaki maka jamata ya tabaca aja na tatik kamana ngikure tulay apa mega tu tau pak ya cara mangin asa maga pa cara main asoy makanya aga nasa desa unrotona pulai pura nih raji lo pengajian raji lo masampaja rapa songko nama lo bidana tapi rewai magalamati mangisapala mega toto makoba makanja sampajana raji lo pengajian tapi mega mau pasipana makalele apa ternyata memang mau sahabat Nabi tamakotoro makutani sahabat ya Rasul aku jama wadi utama surga maka Nabi tak kami utama surga aja mau beli maka dia miro kan Nabi tanya mada ini polisi dia maka ada jama utama surga ya Rasul maka Nabi tak kami utama surga maka dia beli bolammu elesi polisi dia aku jama wadi utama surga maka Nabi tak sholatlah pada waktunya asam pajak kau tepat waktu magi Nabi ada rupana ya Nabi tak pada doktoro pak ya kau tahu empat diisi yang pak berapa diisi nalengi yang kau tahu empat dilak kan pak berapa dilak kan nalengi kaya yasan ya Nabi tak ahli psikologi ya kau boleh sahabat nama kada agau jama wadi tama suruh nite Nabi tak makada makan jadi sampajana makan jadi sikirina tapi pak balem nih jadi aku mekot tama suruh aja mau balik apa memang makan jadi sampajana
Jadi kami matutu patau rajin lo mak beri jama takliang. Jadi dia na cocok tuh makanya pakanja gimana sampai jata apa angka na tahu nak kalah sampai jano ustaz. Tasa kami ustaz pak salama mana dek. Mereka ustaz layolongi jamaah na tamranaka. Kega ya kung to stasiun li na target memang ni makada ya paulo ko se ko muwaja. Ya tu ustaz layolongi jamaah na tamranaka. Namo panitia masigi macho to. Ya natuna sa iman tasabi na balul sempoy aya na po ngalatala dan itu haram hukumnya. Ya kung kapamakoro itu na yan ang tumatutok tapi ang kapamalada dito na targay yun nilo macarama lao mangutotoni lao mangutosedan sisan na rewa yaling yang pelo lepang oku pertamina mengisi bensin na purali pertamina pagawin na nasa 100 sabu sisan na nauka ang pelo na 20 buisa na tapamak na may madenaw lao yan ustaz makipa layolongi jamaah na tamranake talun rupa tuh angka toko yoli kado de pabaja siulan melona eloki misi pengajiannya Pak Ustaz iya dito ga cara insyaallah sisan na siaso melona na dapi pura ni paringaragi kada tingaragi baja nasa insyaallah sisan na wanni tapang ka telepon na masjid agung nasa beje dito ga cara ta ko baja Pak Ustaz tapang kada digaga mage masjid agung molli sisan na telepon maka da cara ta matu Pak Ustaz nasa we maripa eu sampatu sapara ni papaselle iya na tau make pae layolongi jamaah na tamranak para luki matika idi imangi atika toki lauki mabaca dong aja na ya rompelo ita padongangi pokok barakana padongangi insyaallah deto pagaga ima pamate maliwasa de pagaga ya ko makanjay kahilasan na tawe na sa mamagay ya may matoto dalle ya may matolalle ya ko de nagaga mati may matoni tawe makanya salah satu tanda kematian na rekodena naulit tama andre itu sudah tanda kematian dalam kitab al-alamatul maut na rampe tau pandritata patasawkue patapulo arwa tanra amateng salah sidina ya kong katau ipanre na luway andre de na melot tama ganna niyan rena na de panaganna inungan na makanan katau ipatama rumah sakit impus tama impus tapi aku ipanre de na metama ganna niyan rena de panaganna inungan na angka tau melo mate masolla ganna niyan rena ganna inungan na tapi de panaganna jongkana jen kemudian tanda kematian yang ketiga ya kolak gani ruh na uluat na tawe maka de tau pandritata Hujjatul Islam Imamul Ghazali kami nak bela patapulo sono muruk na tawe ya kong katau lega ruh na uluat na kami nak bela patapulo sono muruk kaya yasan ia tu uluat eta pasigalulu ia kodena na magarese itu sudah ruhnya sudah terbuka namo marica uluat tapak namo pura tabokari kota pasigalulu pasti magarese tapi ya kodena na magarese itu kami nak bela patapulo sono muruk na tawe wadi jaji siminggu wadi jaji 5 ngasok takapesa memang ibu ya kong katau masesah purai pamada pura magala pura madodo bacakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannah aja tafassu inafasat ta ilalam kita baca 2 jari ya wana pusi tagat taminre macakke pi tapole jasi nakadangata tak barungang yung sarai ya ko toko ngimilaw andre namo natek doktor aliti andre nasaba andre na itu may napagana na rewa mangulo ri pangalata itu tanda angka tahu kecelakaan nakan na musibah yari ga angka tahu koma angka tahu madam to mangingi pamadang ciamate bici kang ilu cile tahu na ya qayyum napai warungang okoki bagian ngabiona tudak aja toko atau napa do cile atau nata bici baca ya qayyum maka talu napai sapungang ya ko kedo ilandro alena aku ragi sapar di Pak Bura angka mo patu harapatu tapi ya kodena na kedo jenneki yung tapanguji itu tanran apa mega tu toko mangonrot tau malasay to lilala di matan na liwat tau na madape
agan na lagi tahu tay pak kemadodong pokoknya perlu tapah nasabak terlalu banyak orang megalak dak tahu liwat tahu nakong ka tahu malasa makor malasa itu maton na malasa keluarga na kenri melolo pasti mulai kita malasa pasti mulai kita malasa aja mau tahira pak ya kung kaimang mabassa malasang aja tahira ya kung kaimang kumelo imate na liwa sesana wadi jaji dosana nilaga apa mega tu jasa tahu maka dah bah makuji rupi ima pas sampaja maja rupi cede na bos si motor na pusuru linro na katiro paboto eda jero na kana buange cocok ni ya tu imange cede mi tasar tapi paringarai he mai ngako he pakanjaki ibu rai meman yo kolino lailat game man idosana yo poko paboto buang ilampa ayo aculenya lebu jolo oko pesor mo dilogan rusuko maku itu pamagate ka paboto na siya de jumariga ko buang mapi ko imangi bu na pusulin rona cocok ni lai wala meman ni mango polino ye ko posori mo delegan rusuk ko kamakir kita pakanja di pahat pa mega tuto pakita dino minapake taw mo kurisi de taw ni tay imangi masessa malasa tapi kami matuti mapalay sessa kega ya ko mabaca dong ide na palatli mega tuto lo mabaca dong pa na pura na aming madeni magi nade angkati bari bola na nyano memang ulim mabaca dong ya kung kay malo mabaca dong na den andre tagati do chilna to tagat tanya je na rewa mage nasaba ya ko deni tarima pa dongan baraka na andre bilang agana sa nabita nigi taw panri tamunna nigi taw panri tamunna nayaro tamu manrewe napaki masampajang andre patasabu maleka milaudong ng ito to masampajang ito to mapanrewe nasaba masampajang na to na panrewe naya ko imam manasa masampajang de na diliwat to makanya namo de gaga nabaca imangi ko manremoy baraka na anrewe tadi pahalan kamakwamir ya jero para luta paharo jadi harus manre betona kada masopa namo na timpu mijijang atau minum miwena pamade yang penting ada nasaba oki rumah keren ni tapahan cedero pak mega toto tau dina pahan masalah makero apa angkat tau nasa kila pu imam nasa ima repai desa kade ko ucapan na kampung yang mabaca de nule kalu mamena sa yan bana pelo muli Allah tau dina sampaja nuli mabaca dong alina tamma doang nay dito pasuri milaw doang maga tasadi pak ko tau dina sampaja man rasa-rasa ni gerera ni manu pure gerera manu man rasa-rasa na sugi man rasa-rasa lo muli sisa na yuli mabaca dong alina mini law doang tali to di pangalibin si rewa tali tapak dicato ni dega akalima irugi alina sa romana. Kemudian yang ketiga engkau nasa di tepi baca doa pusi bola aja lalu natajamai baca doa pusi bola ia tuh baca doa pusi bola baca doa pak buraguru dia tuh gak ada dasarnya baca doa pak buraguru disebut saya pak buraguru ia tahu matot tabiasa apa guruna iman kate doja bilala siaga lo mah baca doa telu ia bilala masari masigi mata tegenram ia doja masih berkama ia kate mengaji si bayi mangi mancaji mangi ni kalau mah baca dong dua nih telu tahu ima kate doja monri bilalae nasabak doja pak bicasoko pak bicaloka imangi nama baca si bakate nah dua nih baca dong baca doa salama baca doa wariala berarti dua pagi nah telu tahu makanya tuh mata tapakan naik telu apa akan hukum nama ini tapi cepu doja tuh degana baca tapi patame lo lalang pakali cubi aja gini baca yaitu sampai baca doa pusi boleh dia pitang apa ibu Raini nyawana tapahang yero pilat tuh makoko apa pusi boleh tuh luluki alini kaci ni lapu nang kay pusi na din na pacing ini Tegal. Ako ni jadi mapasi garu-garu mopi yang pay makadaka magay kataw pa mabarasan gitu 5 salah walau ko nabita tapi itu 5 pa 2 mopi magala mopi masoro-soro ang kamo pa buco-buco na mayaga to pa ya kung kayakini papole guna tolla sukara rilene po ngalatala ya dia sama pa 2 asa sampajangnya asa tapi dia diterima bedakan antara sah dengan diterima at jika ki nama kada we Pak Ustaz malah saja ko dewa waro
cocok nih nape ko carana tanah malasa ina si anggota tak coba nih garebue sapa kito aju maraja tabawangi talo napa togora angke tawamu duam pulang lah bae duam pulang lo siki bawangi talo gora siki angke tawamu akap pamilo tabawang ya kode tabawangi napa katulu-tulu nih kayak kita lo pastilah kuni pita napalay watakalewe nalasaiki na busong ngalena magay napoli bawangi ya tujingi pak pada nanae ya kung kana na bicu amureta mabicu atau apota lobolata datang pertama ya lingi di 5 sabuk datang kedua ya lesi di 5 sabuk gana kataluang ta ya lesi di 5 sabuk ya ko datang yang keempat kalinya ya kodeta dengi di makarepa apa na paringaran kayak gini sabuk dia namanya makde macan yang buka dere makarek ya ko tanya kanto tanah koti magay maparingaran alingnya di 5 sabuk ya to na pura jadi tak pemakde mako mati tujingi ya ko pura tabawang apa agak tu tahu mak ada malasa memang to ya ko dia ujami cocok ni nalasai memang ni guru ta Ahmad angka nalawi patawe mangilau ya koronon rete ki buru angka ki buru na cipi to aju ya roki buru mon ritang ni tapi dia nage saya aju tapi na cipi ya sena nalawi teh mangilang-ilau ya ko piro teh pak nade na soroboko sigiling ngulun na ya ko dia na soroboko dan itu terbukti diwa egana tau tak giring uluna tapi angka sandrona ya na puramona pacuru di mana kau konyonge nala saputangan apa nalepakan tak pagili rewa tapi harus pang kajancina na pelepak aga jancina aga melo mugerera ni nape parewa ulumu itu janjina si anggota ifrit adika kyo sisan nama lo macara matasya guru tak Ahmad lai pudang makade guru tadi na wadi mapa dua tadi no di lo masompa di no di lo mangilang-ilang tanpa makade sandro pakai sandro dan asam ya to namu ya rokiye ko lagu ko tagi di tulu na ko na soroboko nang kalinge guru tanasa matu tulok matu tinasan ulok ya ku ya lo corona tagi nguluku lau gerera di dembek talu si bawa tedo talu tapi ya ko dena tagi nguluku lau tak bange roje makade sandro coco ni lawi guru Ahmad na ceking ya roje na panatalongi ki guru mati di sandro maka di guru tama Ahmad magi na saya lagi na sandro na din ang kaulat tu ka tu sisan na jok ka guru na bokori jok ka rewa din tak gini ngulun na maka di sandro ma din tak gini ngulun ta maka di guru Ahmad anggota na memang patu na panagiling betul na aga madari tini pa masila surat adita tuli jamai atau data tuli jamai tapi dia ni jamai di nalasai sila surat tadi nalasai kiri nasabak magi angka na kartu anggota na ko makanya ya kung kataw nalasai ko to di masoko ina de na papisawi masoko na malasa takigora ni soko tema carana ya ko biasa apali tere ta soko tapagan na 10 liter ya ko dua manu tagere tapagan na ya pa manugaga tagere rami ya ko bembe bawangi bembe marajai memang na tagere tapi aja na sandroy tali na sorong idi sorong agi baca ya papaguri bacaan kucakin alasai bacana tali ya rogage tanasi to 5 ning keluarga ta napa tapodang maka dah angka mana ni punggawami mondri he lawale memang na tawamu wakanya wale memang no marajai may gatopi tu bawako tapi paja nak manca jagota ko na tu wadangi makorobu maka dalam memang ni tawamu he paja nak manca jagota tapi pada na upa tu paja nak lebih nangkalinge itu bacaan atau dinoy manumakai karena itu adalah jin diberikan kemampuan oleh Allah mampu membuat manusia sakit nah sabak si anggota makanya tepaji manca janggota yo puko sandro tadi na sorong na sawa maraja bembe na gapong ito pe mako na bawa na sorong malasa siki idi matopo jiwi sia-sia ki ibadata bu sia-sia ibadata pak apa makai katau yakini makehe dino ko bawa sini namo ko pinra ni katau kapang atika ko he namo balagu tu tamaka daro linro tama sampajak de gage tarima sampajata nasaba mage asa sampajata de tarima nasaba ang yakini papule guna tolak sukara di lene po ngalata maka reso dua luki para luki matika
ia tuh aja masyarakat tapak makokoy maka watan nasabak magi akidah itu untuk dirubah. Nabi saja butuh 13 tahun untuk merubah akidah orang Arab. 10 tahun dibutuhkan waktu untuk rubah isi akidah. Ya ko syar'i hanya 10 tahun. Magampang ipa guru tema sempajan nih ya pasalai ini jama-jaman na 5 ina jam. Magampang itu. Ya kung tahu nasa to 5 kemudian ya ujam, to 5 kemudian ya ujam. Ya maturunnya mangnya. Oku niwatan. Nasabak tak kala na teman bahkan angka pak keluarga saya aja no pawiasan lay bawa di mak dupa-dupa di ibawang tapi tungka ulang pasti nalasay